Khuraigi MLA Sushindro Nangasi Fam Thadokani Hakiba Wapam Miam Namai Pahankidre MLA Gi Mahutta Minister Karam Sham Fam Thadokadabani Haina JAC na demand tawrakni. Khuraigi Miyamna Captain PD Minister Karam Sham Fam Thadoknaba demand tawribadu Langthabalgi Miyamna akalma moongda yanintaba phongdorakni. Lengak Pairiba Mathelgi Marakta Charang Naba Thokingai Cherakta Indo Myanmar Ngamkhaigi Border Pillar number 82 India Romda meter Jong Lom Chamsilaga Yusilamle. Lamzing Maira Robin Hood Laikidabagi Mari Rakshuba Ningsing Thoramda Chingtam Animakna Ikaikumnaba Utre Manipur People's Bill 2018 President na SNCB Naba Takshilagani Hairi. Darchol village ki chief yauna miyoi manga police na phajin ki badu athuba matamda condition amata yaudana thaudu uhaiduna miyamna wakat khongchat chatkre police na chathakiba thongbusu yaningtaba phongdorakle amasung english singani tara tareki uttar pradesh ki Gautam Buddha Nagar da chingnaningai oiba moongda siduna leiramkiba Pravesh Chanan misi tigatna bagidamak CBI Lucknow ki special branch na case sama register Ma'am Kurumzari, Adom Nengrips Impact News ni Irina Thinguzamna, Huzipunjas Fabugi Maru Epalsing Miam Dupizari. Khuraigi MLA El Shushindro LICI Mapam Thadokpa Yaroi Haina, Khuraigi Miamna, MLA Mayumda, Hendoktanabagi Sangduna Lakre. Adubu Amaromda MLA El Shushindro Nadi Pam Thadoknanaba, same Sabaloi Haina Fondorakli. Shushindrona Fam Thadokani Habagi Paufang Badagi, Paumi Singna, Kurai Sajor Laikai Delaiba, MLA Gimayumda Jangsilubada, Khuraigi Miyamna, MLA Fam Thadokpa Yaroi Haina Mayumda Sangduna Lairamki, Amadi, Paumi Singa MLA Ga Unabada, Sushindrona Fondorakpada, MLA Habasi, Government Pitharakpa Scheme Sing, Miyamda Panghanbani, Adubu Hauzik Lairiba Pivamasida, Tha Tarukhena, Cheng Panglaktrabadi, Development Karamna Lakani, Maramaduna MLA Ama Oina, Miyamda Cheng Panghanba, Ngamdabadagi Pam Thadokpagi Khongthang asi Laurakpani Haina Fongdoraki. Loinana Manipur State Assembly gi Speaker da resignation letter Pishinaba same Saba Loire Haina Su Fongdoraki. Hojikse aigi resignation paper se loi ready tore ai assembly da koi honorable speaker ga timing amtang laujaraga koi sumba submission je tawnabagi khongjang ado koi laire Taujariba Kanositi agenda, Maru agenda, the Saiki peoples of Christ, Ukraine, Hoisumba, Pamum Topo writings, when the people of the MLA is a cabinet, MLA is a government, Peter Liber scheme, Singsi, Prajasingi, Cano the Johan Batuni Maruin, Prajasing the in people of the Namaram Kanda, the city Sumba, step as you in a local Tasing higher the Hoisu Kendra Missing Masumba step of low matum the Masiam lightly way Malayan High, as Prajamiam Sina to Columbia, the way the Prajasing Nushirui the Mota, Prajasing a Kanjaraga ID, Masumba step as a Loxin Javani. Nakalamaramda JAC against the bomb blast at Kurai Sajor Laikai convener CIS Usaranjanna Paumi Singh the Fongdorakpagi Matungina Khuraigi MLA El Shushindro from Thadokpa Yaroi Kurai constituency gi Miyamna MLA Gidamak Lepli Adubu Nupilal Amasung Chaklam Khongchat Kari Gidamak Thokibano Habasi Miyamna Kanthaba Matam Oire Maram Aduna Cheng Fanghandriba Sigi Matangda Mari Lenaba Authority na Micheng Changbiu Haina Fongdoraki Loinana MLA gi Mayum Sangduna Laiba Ima Ibel Singna Sijinakiba banner gi matung ina Kurai constituency gi MLA gi Mahutta Captain PD Minister Karam Sham Pham Thadokadabani Amadi Chenaba Chengi contractor Athubada Phaduna Logi matung ina Chairak Pigadabani Hairi Tokriban Nupilal Salam Kumchat Simayam je Sakau Yogdabagi Gatani Sakau Yogdabagi Pola Wibze Kurai Miam Gidam Damak Tanate Masi Manipur Pumbagi Haina Mayam na attention draw tawjari aduga akoi JSG stand oina ngasi MLA na resign tawge praja bu sewa taw ngamjidre haise akoi ma resign tawnaba akoi thagachagi bunate ma resign tawba yaroi concern authority mayam jina athuba matamda kanana kani tawbuno karino karai da chaos la ibuno haibase thokpiraga ai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯒꯅꯤ नाकल अमरोमदा खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए एल सुशिंद्रो एलआईसीआई मफम थादोप यारोय लंगथबाल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मिहुटमा ओइबगा लोइनना स्टेट असिगी कैप्टन पीडी मिनिस्टर की फम पूरीबा कराम श्याम फम थादो हाइबा खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मियाम की वाफम असि अकनबा मओंगदा कंडेम तवी हाइना लंगथबाल असेंबली कंस्टिट्युएंसी एलजेपी सेंट्रल कमिटी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एल भूमेश्वरना फोंदोरकली ngasi langthabal assembly constituency ki manung chana leiba chajing mairen khong laikai da leiba community hall da assembly constituency asigi miyam na saruk yaduna pangthokiba paugi mifam amada bhumeshona makhata na hai khurai assembly constituency ki praja singna assembly constituency asigi mla shushindro gi लेपगुम लंगथबाल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मियाम नसु मिनिस्टर कराम श्याम की दमक लेपली खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की प्रजा सिंह ना मिनिस्टर फम थादु उ हाइना चंगसिलिबा खोंगफम हंदो उ नाकल अनिमक की मरकता अवाई अखुम तौनबा पामदे हिरमसिगी मतंगदा लैंगाक अमदी बीजेपी की हाई कमान ना चप चाबा मिचेंग चंगहनिंगी हाइकी Karam Shambu, Pam Tadona Hyper, Simati, Madam Chadaba, Kantaba Watpa Matoni. Nasi Rubil Hutki, Asunaba, State Kiwana, Irepa, Idamdam Sigidamata, Hawaii Ponta, Pikraba, Ikai Kunazaduna, Laimanam to Katpan with Asimuman Asida, Ban Toxan by say, Madam Nam Chadaba, Kurai Kendrigi, Matum Huktaba Praja Singi, Wakaloni, Hana, Moy the Power. Hozik Sakara Sigi, Yamna crisis leading Asida, Sagar, Pamina Singi, Marata, Tolak Riva, Ase, Sang Tava Habido, Madu, when a token. Mahak MLA amuwena mahaksi kotha khunda satpa matamda thokre thokriba aduchu karamba minister da mutation bige haribano sigumbo mayam ama akoi ngangningai leba hainingai leba se angdawan kendrigi parja sing punamakna thamoi de phawraga madugi nungaitabado thamjabani thoidona awai khun toba pamjidi इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबाक अनि की मरकता लेबा इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 43 की वाथोक लेरिंगै चेरकता बॉर्डर पिलर नंबर 43 सु इंडिया रोमदा मीटर 4 लोम चंगसिलगा युंगबा थेंगनारे हिरमसिगी मतंगदा रिपोर्ट अमा इंडो म्यांमार की ngomkhai de yungba border pillar number 82 ase chahi kulung gi mamangda leiramba mafam adudagi india romda meter 4 lom changchillaga yungbu thengnarakle प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मखादा कोथा खुनौ मोलफई अमदी नोंकम सतांग फाउनबल लंबी ककपगी थबक थबदा म्यांमार की अथॉरिटीना म्यांमार रोमदा मीटर 4 रोम हेंजले हाइदुना लंबी ककपगी थबकसु थिंजिलखरे लंबी ककप थिंजिले हाइबगी पाउ फंगबदगी इंपैक्ट न्यूज की मोरे पाउमिना कोथा खुनौ लमखाइदगी खोंग किलोमीटर 13 हेनबरोम संगसिलगा लम हेंजले हाइरिबा मफम अदु फाउ बचतुना मफम अदुगी खुलोइरिबा नोंकाम सतांग खुनगी खुंजा सिंग उनबदा विलेज अथॉरिटी की हानगी चेयरमैन टीके कोथिलना फोंदोरकपदा border pillar number 82 asi hojik leiriba mafam asidagi meter 4 lom Myanmar romda chatharaga lerami adubu naga amadi kuki gi irangda khul asida kunja sing leitabagi tanja loduna Myanmar authority na India romda meter 4 lom jangsillaga hairiba border pillar number 82 asi yunglamuk oiramgani haina phongdoraki iramasi gi matangda mari lenaba department singda kyara khanna khangan khrabasu ngasi phawba tabiba leite haina kunja singna pendeba phongdoraki ai angang oringada amakhada leirame अदुबु अखोई कुगीगा नागा इरांग मरक्सिदा मोय बर्मा की मिसिंगना खुदोंग चाव लौरगा अखोई इंडिया के लमदा मोयना थांजिंख्रबनी अदु अखोई निपि अंगांग ना चप्प कानसिदा अखोई पिलर से होंगमे हाबदा अखोई खुनगी प्रजा मखै लागा चेक तबगांदा अखोई इंडिया लमदा सांग होंजिलगा थनमे असिगी दमकता अखोई ngasi बावबा पेनना लैरी असि लम सिगी दमकता कोई सीरसु नारसु चंगसु पिलर सी चुमथोकपियो हाइबसे कोई हाइजरिबनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मखादा शतांग अमदी मोलफईगा कोथा खुनौगा फाउनगदब लंबी ककपगी थबक थबदसु म्यांमार की अथॉरिटी ना मफम अदुदा चंगसेलकलगा लंबी ककलिब सरुक अदु म्यांमार रोम द मीटर 2 रोम हेंजले हाइदुना थबक सुब लेपनब खंगलमकी हाइरी मसीना मरम ओइरगा मफम अदुदा थबक सुजना लेरिबा जेसीबी अनि अमदी बुलडोजर अनिसु कोथा खुनौदा हलक्तुना लेरि हाइरी लंबी कपगी थबक असिदा म्यांमार ना लम हेंजले हाइरिबा सिगा मरी लेना नोंकम सतांग विलेज की अहल ओइरबा खुंजा एम कोरुंगना फोंदोरकपदा इंग लिसिंग अमगा चमापन याखै माथोइदगी हौना म्यांमार ना मखोगी लमनी हाइरिबा मफम असे नोंकम सतांग खुनगी खुंजा सिंगना ngasi फाउ lau uduna lakpani hairi Manipur government amadi India government anina athuba matamda miyeng changbiduna tangdangba ama khangan biu haina appeal tawrakhi अखोई 1951 दगी
ꯂꯧ ꯁꯨꯔꯛꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯒꯝ ꯁꯇꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMYꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯇꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯝ ꯁꯇꯥꯡꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯝꯃꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯝꯂꯝꯈꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ 82ꯗꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯇꯃꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯇꯃꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ इंडिया मणिपुर की लेंगांगना मणिपुर की लम इंची अमा फाउबा मांगहलोय हाइना चिंद लाउजरबसु टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की इंडो म्यांमार ngखोइदे लेरिबा खुन कयागी लम कया अमा म्यांमार ना मखोइगी लमनी हाइदुना तपना तपना खुपचलकपना मणिपुर की पाक चौरब लम कया म्यांमार ना ओखिगदर हाइबगी मिपाइबा हिंगलकली इंपैक्ट न्यूज की मोरे करेस्पोंडेंट लाइलाकबम लकी की दमा पौरमजरीबा केटमयम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल National Academic Depository NAD ने सिंधुना नोमगी नेशनल लेवल रिव्यू मीटिंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे नोमगी मीटिंग अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जर्नल सिंह हाई NADC महिरुई सिंह की एकेडमिक रिकॉर्ड लोइना यावबा स्कीम अमनी लोइना सर्टिफिकेट मांगक्रबसु सर्टिफिकेट यावद्रबसु बैंकता चनबा यानबा ख्वाइदगी फबा स्कीम अमनी हाइरी सापम हीरा फाउंडेशन की चेयरमैन सापम बहिगन इबा मैतई सिंह इथनोग्राफी हाइना मिंथोनबा लाइरिक अमंगसी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमार ने फोंखरे मणिपुर स्टेट म्यूजियम द पांथोखिबा थौरम अमदा मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना मणिपुर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चेयरमैन डॉक्टर सापम रंजन मणिपुर हिस्टोरिकल सोसाइटी इम्फाल की प्रेसिडेंट प्रोफेसर नाउरेम जॉय कुमार मुतुआ म्यूजियम की डायरेक्टर मुतुआ बहादुर याउना मियोय कयाना सरुक यादुना सापम भैगा की लाइरिक अदु फोंखी मणिपुर यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर W नबुकुमारना लाइरिक असिगी मतांगदा वांगांखी थौरम अदुगा मरी लेनना एल जयंत कुमारना हाइखिबदा हौजिक लाइरिबा स्टेट असिगी येलहौमी मसिंग यामशिलक्तबा लोइनना लमदम असिगी ओइबा मियोय कन्नबा तांकक असिदा सापम भैगना इबा मैतै सिंगी इथनोलॉजी हाइबा लाइरिक असिना यामना कानबा पीगनी लमदम असिगी अमदी खुनाय असिगी तुंगी मिरोलदा वखल लौशिंग कया पीबा ngamba लाइरिक कया मखाताना पुथोकपा चंगी हाइना मिनिस्टर ना फोंदोखी Oh, I'm Indian Constitution so many times amendment to be, but the basic salient features of Indian Constitution amendment to be there. But similarly, the way of life, the basic principles, the basic philosophy, the basic tradition, the basic customs. Adjustment of the Bayad was lay. Togai Bayad was lay. The high business in Masing, Masigi, Yakuna, Nagadom, Potnam, behavior. मणिपुर की सक्नाइरबा ओजा गुरु कयाना ममांगैदगी थंबिरमलबा मणिपुरी मतम इशैगी सक्तम असि अखोइना मतम चाना ngak शेलहौद्रबदी नोंगमदी सोइदना मुतखिबा याबगी अकीबा लैरे हाइना मणिपुर क्लासिकल म्यूजिक योखतनबगी पांदमदा मसागी युमदा लनाई ओइना होम म्यूजिक स्कूल लिंखतुना ताकपी तंबिरिबा थौबाल निंगोंबमदा लैबा निंगोंबम तोंबना फोंदोरकली मणिपुर फिल्म फोरम अमदी ऑल मणिपुर मतम इशै कांगलुप अमिक की एग्जीक्यूटिव मेंबर अमसुंग अमिक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा सैशकपा अमदी फिल्म डायरेक्टर अमसु ओइरिबा निंगोंबम तोंबगा अखनना उनबदा महाकना हाई हौजिक मणिपुर क्लासिकल म्यूजिक की ओइरिबा फिबम असिगी मतांगदा अखनबा थौरांग कया लौखत हौद्रबदी मुतखिबा याबगी ममी तारे हिरम असिगी मतांगदा लैंगाकना अखनबा मीटिंग अमा चंगबिदुना थबक थौरांग खरा लौखत हनिंगबगी अपाम्बा एन तोंबना फोंदोरखी लोइनना मखा तारादुना हाई मणिपुर लैंगाकना हांगलिबा कल्चरल यूनिवर्सिटी अमदी म्यूजिक कॉलेज सिंग असिदा मणिपुरी मतम इशैगी सिलेबस हापा मथौ ताई हाइकी
State asida paliba lengak asina phammunaba amadi sakti munabagi chathariba thawng asi athuba matamda loishinduna Manipur gi ngamkhai apunbagi saktam amasung yelhomi sing mutkiba yabagi leidiba issue kaya asi waroishin purakadabani haina JCLPS amasung manpack ki convener Yumnamcha Dilip Kumar na phongdorakli wafam asi marirak shuba yelhomi lamjing maira ningsing numit ki thoramda phongdokhibani JCLPS na sinduna lamjing maira ching awa ching da pangthokiba thoram aduda Dilip Kumar na makhata na hai state asida paliba lengak asigi hauzik leiriba tangdu leita da maong asi athubada center amadi state na waroishin piu thawong asi akanba maong da condemn tawi state asida ILP mapung phana chathadriba fawba khongjang makhata na lepa leitana changsin khigani athuba matamda high power team ama semlaga Delhi da chatuna Manipur People's Bill 2018 President na SNPB na batakshilagani Manipur gi ngamkhai apunbagi saktam amasung yelhomi shing kannabagi damak lengak na athuba matamda Manipur People's Bill 2018 SNP gadabani State Cabinet na approve tawkraba Manipur State Population Commission athubada sem gadabani amasung NRC update athubada chathagadabani Center da paliba lengak asina CA bill pass tawgani hairiba Manipur miyamna sukya yaba ngamloi chingamasung tamda leiriba praja section khudingmaka amata oina punduna panthung yaudriba fawba makhal makha kayagi akanba khongjangsi lepa leitana changsingani haiki ngasigi thoram aduda lamdam asigi ching amasung tam animakta khundariba tongan tongan ba praja section khudingmaki miyoising tongan ba mahiroi lupsing CSO sing maira paibi lup amasung mahiroi kayana sarukyaki loinana lamjing maira mingthon pi khraba mahiroi Robin Hood ki khubamda lei katpaga loinana ikai khumnaba uthi Central government as well as the state government gi yamna mapung oina laibiriba lengak loi singi mafamda JCLPS ki maike gi hiding badi athuwa matamda hairiba issue ase solve tawbiu natraboi di leipang na mai horokpa matamda isagi phamne hena maru oiroi aduna central leadership na su khangadabani atopa state sigda makoi na pangai haiba pangthem thema yaragasu Manipur gi miyam di aran basat pa yaroi aduna yamna athuwa matamda leipaki oiba Manipur government ase tangtana solve tawgadabani kariguma tawdaba taragadi miyamgi iho asina namat kidna so idumaki phataba fola kani haibasima thamjage asigumba ningsing thorom asi pangthoklibagi maru oiba pandamdi JCLPS na Manipur da inner line permit system chanagadabani haiba demand asigi makhada ILP system asiga manaba amsung ILP system ase Manipur soidana maki chanagadabani haibagi akanba khongjang ado leptana changsin khigani National Highway number 102 Imphal More lambi gi Khongjom Bazar area gi lambi pakthokpada lambi nakal ama khaktamak lam sokchilaga nakal ama buna michang sanga yenglaga sokhandanaba hotnare haibagi wahauda National Highway 10 expansion lane affected patada association Khongjom Sarkar gi members singna pendaba phongdoktuna wakat mifam chathakre mifam aduda saruk yakiba singna phongdorakpagi matung inna lengakna National Highway lambi पाकथोरकपगी थवोंग लमदमसिगी मियामना तरामना ओई अदुबु लंबी पाकथोकपा मतमदा अतै मफमदना फिट यांखै यांखै जप मानना पाकथोकलगा खोंगजोम बाजार एरिया खक्तदा लंबीगी नाकल अमना करीमता सोखंद्रगा नाकल अमदा पुलप लम लौशिनबा हाइबसी नियमगी वांगमदनी मसी मिचंग मिखाई नाइबा थवोंगनी हिरमसिदा लेंगाकी मरी लेनबसिंगना अथुबा मतमदा येंगशिनबियु हाइबा वाफमसिंग थमलकली मिफमदु लोयरबा तुंगदा वाकत मिफमदुदा सरुक याखिबा मियामना SDC खोंगजोम सर्कल की ऑफिस तमना खोंगचत अमसु चटखी राज्य सभा की MP ना महाकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की अपुनबा सेनफम की मतंगदा अमदी हिंदू लंबोइबा अमगा मानरगा मैतै खुल अमबु हिंदू लाइनिंग ओंथोकनबा होटनरबा थौंगी मतंगदा अचुंबा वाफम अमा नुमित मंगानी की मतुंगदा लेबाक मियाम अमसुंग माओइस्ट खंगलक्तबा थोकलगदी जनरल स्ट्राइक चथगनी हाइरकली लोना थिंख्रबा लालहलुब असिना थादोरक चिरोल अमदा इंग्लिश सिंगनी 19 की ओइना MP असिना महाकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की ऑडिट सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यावना मरी लेनबा चे चांग अमता पिखतपा ngamdana leiri haukiba ing lising ani 19 gi aroiba tha fawbada apunba senfam lupa koti tara sanction tawbada koti ahum unspent amount oina leiri aduga lemhauriba senfam mayam asidi kaithoktuna sayen ngayenduna huran khre haina maral sirakli
राज्य सभा की एमपी फंडगी हराव रौखुलदा पाइखटकदबा चौखट थौरांगी यामलबा सेनफमसिंग खुंजासिंगदा खंगहंदबनी वाफम असी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा हराव रौखुलगी विलेज डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी नोंथोंबम फुनिंद्रोना फोंदोखिबनी महाकना मखा ताना हाय करिगुंबा अथुबा मतमदा असेंबा वाफम असी खंगहंद्रबदी मरी लेनबा सिंगी मथक्ता अकनबा खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइरी अखोई तसेंगना बोयकॉट तौजरगनी मरमदी हौजुक हुजिक पालिबा सरकार से बीजेपी गवर्नमेंट करप्शन थमोय हाइना तौबिरगा हौजुक हुजिक चावना हरारोक खुंगंगदा संकट सागटपगी यामलब सेंफम अमा कायथोअगा कदायद सेमी कदायद सेमदे खंगनदन थम्मिबा कशु खंगजदबा इरायका खुंगंगी प्रजा इखोइना खबर की थोंगदा प्रेस मीडिया की थोंगदा हाजर फावदा तुमिन्न लैबा गम्मिबसे ngasi अखोई यामा थमोय सुन नुवाइते अदुना मरम ओइदुना अखोई ngasi नुमित हुमनिगी मतुंगददी अखोई प्रजा सिंगी ओइबा अखोई खोंजंग हौजरगनी नाकलमरोमदा एमपी फंड काइथोकलगा थबक्ति तौरमदबगी वाथोक लाक्लिबा सिदा चेनबा सिंह एमपी ना मतिक चाब एक्शन लौखटपियो हाइना टॉप सिफाई की मियामना एमपी अमदी मरी लेनबा सिंहदा डिमांड तौरखली ngasi टॉप सिफाई की मियामगी महुत सिंधुना मफम अदुगी क्लब अमा ओइरिबा सोशल वेलफेयर क्लब की जनरल सेक्रेटरी टेकचम बना फोंदोरकपदा राज्य सभा की एमपी भवानंददा लमजिंग मैरा कौबा फाउंडेशन असिना चे इदुना टॉप सिफाई की मनुंग चना लैबा अवांग हिथांग फमदगी नंबोल तुरेल ताबा अमदी हिरानदगी नंबुल तुरेल ताबगी खोंग साननबगीदमक लुपा लाख 12 थबक लौखी अदुबु हाइरिबा थबक असी हौद्रिंगैदा हौखिबा जुलाई की तांग अमदा फोंगबा पाउचे अमदा एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी सेल लौथरगा थबक्ति सुरमदबा सिंगी लिस्टा हाइरिबा मफम अनी असी यावरकपा थेंगनरकपनी हाइरी अमरोमदा थबक असिगी दमक हौखिबा चही इंग्लिसिंग अनि 19 की जुलाई की तांग 12 दा लुपा लाख 10 गा लिसिंग मरफू काइथोकपगी पाउसु लाखिबनी हाइना टेकचम बना मखा ताखी लमजिंग बेरा फाउंडेशन है थबक तौवी है पैसा कायथोक्रेबा 10,30,000 कायथोक्रेबा रिपोर्ट ना अखोई जुलाई तांग 2019 की फोंगपो रिपोर्ट इम्फाल टाइम्स फोंगपुसदगी खंगबदगी अखोई थबक से अमत सुरमदेव अखोई 2018 की जुलाई 23 कायथोक्यो पैसा जे होजिफाउ चही फागदम ngasi निमित मरिंग गायरेबा सिवो थबक अमत सुदन पैसा जे अखोई कायथोक्यबे सिदी सुग्या यादेबा अदना मा होजिकी लमजिंग बेरा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हाइरिबा बुदा हाइब नुपादना मासिगी पल्लीसे मान उरी पल्लीसे माना सेमबनी लमजिंग बेरा फाउंडेशन सेमबनी राज्य सभा एमपी फंडगी हाइबसे चाम लाले सिदी मरनाय सेमजबनी मा अदु लोमी तो से लेयबा सिदा अखोई पुरे गांग मुली दिसने अदन मसी हेन एक्शन जे अखोई ऑनरेबल एमपी के बमानदा कोई ऑनरेबल एमपी ने एक्शन लोकत पियो हाइबसे खुजा में माइकैदगी थमजरी बेंगलुरु की रेवा यूनिवर्सिटी दा पांगथोकिबा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IGU की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी NEC मीटिंग दा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी हानना वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा IGU नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट NIFJ की वाइस प्रेसिडेंट अमदी हैदराबाद हेडलाइंस की फोटो जर्नलिस्ट अमसु ओइरिबा असेम भक्त सिंहना सरुक याखी जुलाई की तांग 3 कर्नाटका स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन KSJU न सिंधुना नुमित निनी चुपना चथखिबा IJU की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी NEC मीटिंग अदुदा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IGU की जनरल सेक्रेटरी सबीना इंदरजीतना जर्नलिस्ट सिंगी ओइबा स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ अमा लैंगाकना सेंबीबा मथौ ताई हाइखी मिफम अदुदा लेबाक असिगी स्टेट 15 की डेलीगेट चामगा कुन्ना सरुक याखी इम्फाल ईस्ट की कैराव मनुंग चनबा उरूप सलानफम मथक लेकाई फाउंडेशन फाउदुना चेलिबा इरेल तुरेल की मथकता साबा सस्पेंशन ब्रिज अबा मतम सांगना
Phibam sokna leibadagi laikai miyamna shell puthoknaraga ngasidagi ubak amadi yotna singba sinduna semjinba haukhre thong adu semjinbada saruk yakiba Mohammad Abdul Latif kauba misak amana thong adu maikai aduda leiriba miyam gidi yamna maru oiba thong amani thong adu matam kuina phibam sokna leirakpada mi kaya onthaduna hauzik fauba soinaiduna leiba yauri mari lenaba department ki miyoi singda thong asi semjinbinaba hairubada lenga ki shell thungi phibam phatte haiduna semjinbidabadagi miyamna sel khainaraga thong asi semjinbani haiki Matang swaisida break am lojage break ki matungda Imphal West ki lofam ayamba ising phangdabadagi awaba mayoknabada natana har phangdabana khudongchadaba kaya lawmi singna mayoknabagi pau amadi Manipur amasong malengi tongan tongan ba ipau sing puduna lakchege Impact News meeting ta adu lebi Mayambu mukana taram nokchuri bulletin asiki makha taba pau miyam da pizari Imphal West ki lofam ayamba ising phangdabadagi awaba mayoknabada natana har phangdabana khudongchadaba kaya mayoknare haina Nongchup Imphal Longmi Sinmi Chaukat Thaurang Loop ki maikaidagi mari lenaba singi pukning chingsilakli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada loop asigi advisor Achom Moirang Thoi Maitaina phongdorakpada nong marang kaina chudrabasu ising leifa turel gumba maphamdagi ising chingnaba matik chaba pam leitabana maram oiraga lobukta ising pinaba hotnabada khudong chadaba kaya mayoknare Lengakna ising chingnaba pam pibagi thaurang taurabasu pam lobada changliba chatna kanglon kaya asi yamanbana lawmi singna pam lawnaba hotnabada awaba oire maram aduna lawmi singna pam phangnaba araiba thaurang paikhat piyu haiki mahakna makhatana lengakna lawmi singda har phanghanaba hotnari hairabasu lawmi sing chada humbudra romgi maikairu gi Mathaktadi makoina uriba lawpham adugi pata paidabana asengba lawmi sing har phangdre masigi matang dasu micheng changbiyu hairi Impan wai jaga or puda mayang impan adagi wangboy leiriba sing siju ising sing na honadna thabak chi yari kai di mai monong chi krai da kamai torga khadang ngoi su lung na ba angam ma pangan pudok no hon masida sarkar sing nasu pamatik chana pidaba ising dile asobu sobu ga delivery pa asang sang ba torga yam na laina akoi gi logsi panbe aba mong dere ai koina pata pairaga idi pata payu da pata le jida ni moi di san ni na pata si payu da moi de pata piyo ju moi na pata pining de aduga mu koina lopu moina har si lor pa si lor te har si koina tanana adum tawna lakhibni hujik chu tanari adu pata pai da badi har pi de bani na karam bam matam da pi ga dorbino aduga pata pai da di piroi dobra haiba maram jiu mek sengtok pina ai koi lawmi sing da pap tan bi phai Laurok matamda nong marang kaina chudabana lawmi kayami painaringai matam asida lengakta nachungdana leithopasi laibak thibani haina Manipur People's Party ki maikaidagi thamlakli Polo Ground Maningda Leiba MPP ki office ta Paumi Singa Unaba Amada MPP ki General Secretary Administration Haubijam Gita Je Nahai Nongzu Thagi Matamasida Nong Marang Kaina Chudabana Leibak Asida Leiriba Miyam Maru Oina Lawmi Sing Kham Thengna Wanare Phibam Asida Lengakna Ising Phangdana Leiriba Lawpham Singda Ising Phanghanbagi Mahutta Karishu Thausadaba Maongda Leithokliba Asi Laibak Thibani Athuba matamda lengak amadi mari lenaba authority na pukning changbiduna isingi awaba mayok nariba mafam singda ising phanghananaba thabak thoram athuba da paikhat piyu haina General Secretary asina appeal tawrakli nakalamaromda miyoi kharana lebak asigi khwaidagi ariba regional party ama oiriba MPP bu mingchat thihanaba hotnariba si laibak thibani hairi प्रजासिंगी अवाब मायोकनांगै मरक असिदा सरकारगी साइटगी कन ममियंग चंगबिदबा अमदि हेंजन अखोय मियंग थंबिदबसे एमपीपी साइटगी नुवाइतो फोंदोकचरी लोइलोइना हजिसे खोयना ताजै मरमदि हजिक सरकारगी साइटगी मफम खरदा इसिंग चिंगना खोतना होनरी हाबगी पाउसु ताइ मदु एक्चुअल मदु मन कदाय फाउबा लौमिसिंगी अवाबसि कोकप ngमनगनि मसि नतबा अतोबा प्लानिंग प्लानर पुथोकपिदना सरकारना मसागी लैरिबा अखोयगी लौमिसिंगी अवाबसि कोकनब कैगी थौदांग अखपिनब कैगी होनबिदि हाबस मखोय हंगजरी लोइना अथु मतमदा असुगम अवाबसि कोकनबैदमक्ता सरकारना मियंग चहनजनिंग बलै
Manipur की ख्वाइदगी अरीबा रीजनल पार्टी अमा ओइरिबा Manipur People's Party MPP दा चाही खरगी ममांगदगी थोगलकलिबा वाथोकसिंग असि सेल लाना सिजनबगिनि हाइना कंगलाइपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिटरी काउंसिल KCP MC ना मराल सिरकपगा लोइनना पार्टी असिगी ओइना लैरिबा ऑफिशियल अकाउंट तगी फंड सिजनबा खुदक्तगी अथिंग थमले हाइरकली लोन थिंखरबा लाल हौलुप असिना थादोरक चेरोलदा लोक सभा मिखलदा MP कैंडिडेट ओइकिबा पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ना लुपा लाख 13 कुनगा फाउबा सिजनकी हाइबगी वाकत लाखलिबा असि अचुंबा ओइरमलबदी सेलसिंग अदु सिंगत्तबा यारोय MPP दा यावरिबा मयामना तौनिंगबता तौरगा लैबा वाथोक ओहेनबसी मखा थाना थिंगनबा मरा लेबसिंग मतम चुप्पगी अथिंगबा सोइदना थमगनी हाइना महाकना मखा तारकली पुलिस अमदी थौबाल पुलिस कमांडो ना मियाम दा चथखिबा थवोंग यानिंगदे दारचोल विलेज की चीफ यावना मियोय मंगा पुलिस ना फाजिनखिबा दु अथुबा मतमदा कंडीशन अमता यावदना थादो ओ हाइदुना मियामना वाकत खोंगचट अमा चटख्रे अनाल लैंड जूरी बोर्ड न सिंधुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी चटखिबा मियाम की खोंगचट अदुदा DC चांदेल की खुथांगदा मणिपुर की गवर्नर दा वाकत चेरोल अमसु पिशनखी अनाल लैंड जूरी बोर्ड की वाइस चेयरमैन WNG Goring Victor na paumi sing da hai मियाम की खोंगचट असी हौखिबा जुन की तांग कुन हुमदोय अमसुंग कुन तरुकता टेक्नोपल पुलिस अमदी थौबाल पुलिस कमांडो की अपुनबा कांगबु अमना बोमकु विलेज ता कॉम्बिंग ऑपरेशन अनिरक चथदुना युम कई कया अकाय अतोय थोखलंबा अमदी विलेज चीफ यावना मियोय मंगा फाजिनखिबा अमसुंग जुन की तांग कुन तरेता माका होलदा वोमकु दारचोल विलेज अमसुंग चालोंग विलेज की मरकता थोकलिबा चयेतनबा अदुगी मतांगदा वारोइशन पुरकनबा अनाल कम्युनिटी की लुचिंगबा सिंगी ओइबा मिफमदा पुलिस न चथखिबा थोंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना खोंगचट असि चटपनी अथुबा मतमदा दारचोल विलेज की चीफ यावना मियोय मंगा कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी हाइखी We are here to convey our discontentment and show our solidarity against the excessive search and combing operation carried out by the Manipur Police Station since 23 June 2019 till date 6 July 2019. Today, we are here to condemn the excessive combing operations on the pretext of searching Bumku villagers by the Manipur Police. And we are gathering here to submit our memorandum to Governor through Deputy Commissioner Sandil, citing 4 charter of demands. If our demands are not fulfilled, then we shall continue our intense agitation till we achieve our demands. हौखिबा कुमजा इंग्लिश सिंगने तरा तरेट की सेप्टेम्बर की तांग मापंदा उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर दा चिंगनानिंगाई ओइबा मोंगदना सीदुना लेरमखिबा उरिपोक्तगी प्रविश चना मिसिगी थिगतनबा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI लखनऊ की स्पेशल ब्रांच ना केस अमा रजिस्टर तौख्रे यूनियन गवर्नमेंट ना ममांग थागी तांग 13 दा थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना हाइरिबा केस असि रजिस्टर तौखिबनी अमरोमदा लैखिद्रबा महिरोय असिगी मिशिगी मतांगदा मणिपुर पुलिस की ADGP प्रमोद आस्थाना लुचिंगदुना लिंखटखिबा इंक्वायरी की अचुंबा रिपोर्ट अदु अतेनबा मतमगी मनुंगदा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI लखनऊ की स्पेशल ब्रांच अमसुंग CBI रीजनल डायरेक्टर दा सिनबिनबा पीपल एक्शन कमिटी उरिपोकना लेंगा की पुकनिंग चिंगसिनकी मणिपुर प्रेस क्लब तंगसी पौमी सिंह उनबदा कमिटी असिगी एडवाइजर युमलेंबम कापुर ना हाइकिबदा प्रविश चनम की मिसी की मतांगदा अचुंबा वायल फंगनबा कमिटीना लमदम असिगी महिरोय लूप अमदी CSO सिंगा लोइनना चाही अनिरोम अकनबा खोंजंग चंगसिंदुना लाकपनी अदुबु थौदोक असिगी केस असि उत्तर प्रदेश पुलिसना कुपसिंदुना थमनबा होटनरुरबनी असिगुंबा थोंग असि खंगलकपदगी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा वाकटलबा मतुंगदा कमीशन असिना अमुक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दा थिगतपिनबा चेरोल फाउबा थादुना तक्षिनखी मधुगी मथक्ता CBI इम्फाल ब्रांच की SP इंचार्ज NG खामरंग नसु थवाई यावना प्रविश चनमगी मिसिगी अचुंबा वारोल अमा CBI रीजनल डायरेक्टर दा थाखिबनी अमरोमदा लमदम असिगी मियाम यावना पीपल एक्शन कमिटीना महिरोय लुपसिंग अमसुंग CSO सिंगा अकनबा खोंजंग चंगसिनबदगी केस असि CBI ना पाइरखिबनी मरमदुना मणिपुर लेंगाकनसु लमदम असिगी महिरोय अमा लैखिदबा असिदा थवाई यावना होटनबिदुना अचुंबा वायल फंगहनबियु लोइनना मिसी असिगी मतांगदा कमिटीना चीफ मिनिस्टर नोंथोबम बिरेनगा अथुबदा उनरगनी हाइखी एडिशनल DGP असनाना इंक्वायरी अमा तौरुबगी मागी
inquiry report to inquiry report akhoi de lei ri ba report si sil namna akhoi chu akhoi gi angamba thak ta machi phangana ma honja jamni hojikti kaino bu yare hojikti Manipur government na hai ri ba inquiry gi report wari ba darkar lai ba punamak CBI Lakhnau branch ta thabiro loina na copy to CBI director CBI ta copy to thabina achima request tawjari haijaning badi sata gi sangsan sing ima lut sing tongan ta ma human right ki loop sing amri club organization lamdam sing miam pukna common info ama piraga honagi badon CBI na handle tawri ba se machine na ai thamjage Nisha ki mayokta changsin ba drive ki saruk ama oina ngasi kada amasung upokpi apunba maira paibi lupna Bishnupur district ki upokpi maning charoi lok mapan da leiba miyamna Vietnam hairaga khangnaba lobuk mayai da leiba yu sungpham thugaikre ngasi ki drive aduda yu sungbada changba potlam sing yauna yu liter kaya amasu manghanki Hana mamang da su hairiba mafam asida drive chathaduna yu sungbada changba kolik sing fagatuna orphan home sing da kathokiba leikrabani ngasi manghan takhan kiba yu amasung potlam sing adu chaurakna lupa lakh anirom gi pot sing oigani haina kada gi president Hizam Priyo Kumar na phongdorakli The Good Karma Foundation Thangana regular campaign for Safe Loktak haiba banner makada Thanga Pandonda square meter chamagi area da amot akai sengdokpagi thauram ama haudokre campaign adu GK Foundation ki memorandum number 5 close si da yumpham oiraga Loktak pat amadi pat asigi akoibada environment ta ngak senabagi pandam da chathabani hairi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ki Mangasuba Foundation dega mari leidana free eye care amadi blood donation camp amangasi Porompata laiba Horizon Hospital and Research Institute ta pangthokre Lions Club of Imphal River Valley amadi Department of Transfusion Medicine RIMS ka khutsamnaduna pangthokhiba thauram aduda miyoi kayana lemna EP baga loinana eye checkup tauki Thauram aduga mari lenana National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited Project Manager Imphal Oinam Sarvanjit na haikibada NHIDCL asi leibak asigi infrastructure development ki oiba thabak thauram kaya taubaga loinana social responsibility ki oiba thabak thauram kaya pangthokli ngasi pangthokliba free eye camp amadi blood donation program asi maru oina NHIDCL gi foundation gi mangoina na pangthokpa thauramni haina project manager asina phongdorakhi Manipur da koi gi NHIDCL na lakpusi da koi infrastructure da akoina takoraiba asigi khaktana dana akoina social organization da social activity Kasitan contribution fee by the needy people blood ki darkar hoiba mayam am leiri ana yeng ki da hariba moi sing da su khajikta orgba su khoi ki contribution se ngam gadra haiba gi pandom da khoina blood donation camp se anak sahi da gi aho boina khoi pangthok chabani lo eye testing camp de khoi am koina sahi manga taruk khoi manga khoi gi mapung farak pusi da khoina sahi khuding khoina CSR gi program da swasparan mission gi program da khoina mafum kya Manipur gi mafum sing da mayam khoi pangthok chadun laksari adu pangthok chanangai gi thorang so khoi leijari MS Khwai Hari Khutlon ki Banner Makada Advanced Embroidery Art Center amangasi Brahmapur Aribam Laikai Harinath Rota Imphal Municipal Corporation Ward number 18 ki corporator L Inungan bina hangdokre Thauram aduga mari lenana L Inungan bina haikibada ngasi hangdokliba showroom asina embroidery based item pumnamak phanghangani haiki MS Khwai Hari Khutlon gi proprietor S Hari Priyana hai center asi lamdam asigi handloom amadi handicraft ki pothok sing promote taunabagi pandamda hangdokpani haiki Hauzik sanabagi pauda Mapan Suba National Bobinam Championship ta Manamathum Phanglakraba Manipuri Youth Development Committee gi Nupi Macha Sanaroi Anibu Taramna Okre Bobinam Association of India gi Micheng Makhada Bobinam Association of Assam na Sinduna July amadagi manga fauba Assam gi Dispurda Laiba Bugewari Fukanani Indoor Stadium da Chathakiba Championship aduda Bobinam fight 46 kg Mathaki Masanada Marcelin Manipuri da Laiba Haji Aziruddin amasung Najbuna anigi machanupi Malka Mahatapna gold medal ama aduga KG Nifumari Makhagi Bobinam fightana
Sarita Sahina silver medal ama lauduna Bobinam Association of Manipur gi mingchat purakpa ngamki. Ngasi Manipuri gi community hall da Manipuri Youth Development Committee na sinduna Bobinam gi dupi macha sanaroi machin manau ani asibu taramna okchabagi achamba thoram aduda social worker TH Arun Kumar MYDC gi maru oiba thaudang lauriba mioi sing amadi lamdamasi gi masak nairaba mioi cha kayana sarukya ki. अखोई मणिपुर अखन क्या डिसिप्लिन क्या आगे मसा क्या बोले बोबीना मार्शल आर्ट मखनी मियाम कंपनी खाई कराती कुंबुआ खाई बोबीना मसा मिक्स मार्शल आर्ट है बॉक्सिंग ताइकोंडो मसाना खाई पाने पाने Imphal West District ki Manung Chanba Samurau Awang Laikai Community Hall gi nakal gi mayai lambi semnaba lambi gi maning thangba nakal da koila lonanaba thabak thoram sing paikhatliba si mari lenaba singna athuba matamda lepkadabani haina New Young Sporting Club ki chirol amada khanghalakli. Manipur gi badminton sanaroi Maishna Mairaba Luwangna Russia gi St Petersburg ta pangthokpa White Knight Russian Junior International Tournament ki under 19 category gi singles ta title laurakpagi damak Chief Minister Nongthombam Birena nungaiba amadi harauba phongdorakli. Chief Minister na mahaki harauba phongdopagi cherolda Mairabana amukka hanna Manipur asi picture abasu sana khonabagi lamdadi capital ni haibadu utpangamle haiki. Taramanga Suba Governors Taekwondo Cup Manipur ngasi su makhata na chathari. All Manipur Taekwondo Association ki micheng makhada Kumalampak Sports Complex ki indoor hall da ngasi sanakiba sub junior under 21 kg gi masana da lamsangi KH Wangle na gold medal aduga PTA gi L diamond amasung UTA gi S Dalton anina silver amadi bronze medal loki. Junior boys under 48 kg ki masana dana NSA gi SI Sushil UTA gi KH Robinson amasung Sai RC gi S Sarat ahum na gold silver amadi bronze medal lobangam ki bagaloinana senior under 58 kg da IBSA gi ningthem cha silhaibana gold medal UTA gi M Ronaldo na silver medal amasung Sai RC gi L Yaifabana bronze medal aduga senior men's under 80 kg ki masana dana UTA gi M Thoba Khuman amadi Nambol gi P Tation anina gold amasung silver medal aduga Sai RC gi K Rishikantana bronze medal loki. Tha sigi tang tara fauba chathagadaba Taekwondo Cup asida Manipur gi tongan ba mafam singdagi laikpa Taekwondo gi unit tara taruk nupa macha sanaroi chohumga kuntramathoi aduga nupi macha sanaroi chamaga nifuga nithoina punna sanaroi chamriga humudraga humdoina sarukyari hayeng chatharakliba cup asigi makhata ba bouncing sanaragani. Humphusuba under 17 boys interstate Shubruto Mukherjee football tournament ki ngasi ayu Kumalampak Sports Complex ki practice ground da sanakiba Taret Suba Likta SNGC Memorial English School Kangpok Pina Emmanuel School Chandelbu Panjil ani sinoda Nipan Suba Liktana Taitu Government High School Federal amadi VM High School Technopal anina Panjil ani chanaduna match asi draw takre. Ngasi dungthil sanakiba mapan suba ligda Springfield School Thaubalna JRD Patsekar Academy Kakchingbu yamna lakchana Panjil Nipan sinoda maithiba pibaga loinana tara suba ligtana Ukhrul Public School amadi Mount Zion Higher Secondary School Senapati anina match asida Panjil amamam chanaduna match asi draw oiki. Chatharakliba Humphusuba under 14 boys interstate Subruto Mukherjee football tournament ki ngasi ayuk Kumalampak Man Stadium da sanakiba Taret Suba Ligta TG English School Bishnupurna IHM English School Chanpurbu Panjil ahum sinoda duga Nipan Suba Ligtana Unique Model Academy Imphal West na Mount Zion Higher Secondary School Senapatibu Panjil ani amada maithiba piki. Chatharakliba football tournament asigi ngasi nungthil sanakiba mapan suba ligta Kakching Wairi High School na the new model English School Thaubalbu Panjil yamna laina channa lakchana chanduna
Taramathoi Anida Aduga Tara Suba Liktana St. Peter's School Chandelna IHM English School Churachandpur Bupanjil Ahum Anida Maithiba Pibangamki Yas Department ki meeting makhada chatharakliba tournament asigi hayeng Khumalampak Sports Complex ki main stadium amadi practice ground ani asida tournament asigi chahi tara mari amasung chahi tara tret ki makhada leiba nupa macha singgi oiba league match manga sanaragani Salai Holdings Private Limited ki masaloishang ama oiriba Salai Properties Kolkata amadi Malaysia gi maming leiraba company ama oiriba Forest City na punna khutsan naduna ahanba Salai Golf Tournament pangthokre Awang Nongpok State Malim gi khwaidagi pak jawba masana asigi sanafam golf course ama sabagi liklam oina tournament asi pangthokpani haina Salai gi chairman N Samarjit na phongdokre Kolkata gi Eco Park Golf Arena da ngarang chathakiba tournament aduda Manipur gi mahut sinduna saruk yakiba M Bishwa Ramdashna ani subamana lobangamki thauram aduda saruk yakiba Salai gi chairman na tournament asida makok mathang taraba mioi singda Salai gi maikaidagi sale changdana Malaysia da leiba Malim gi khwaidagi chawba golf course ta chatpagi khudong chaba phanghangani akoi bagi khal kaidana thambada amadi mahusagi fajaba ngak senduna thambada achauba mating oiriba masana asibu awang nongpok state singda semgatpa tangai fade haiki loinana matung tarakpa tournament singda hena pak chauna pangthopa ngamna bohotnagani haina mahakna phongdoki Salai Properties ka adagi di Forest City ka amadi akoigi EPGA amadi Hitco ga punna akoina the pangthok golf tournament ama akoina pangthok li basi basina ahan bane koi masi mathangda kharaga hena chawbang ngamna ba koi soidina tongjagani Aroi bada bulletin asig headlines samana mayam da thamjari Khurai gi MLA Shushindro na ngasi fam thadokani hakiba wafam miyam na mai pahan kidre MLA gi mahutta Minister Karam Shyam fam thadokada bani haina JAC na demand tawrakli Khurai gi miyam na Captain PD Minister Karam Shyam fam thadok na ba demand tawriba du langthabal gi miyam na akan ba moongda yaning da ba phongdorakli Lengak pairiba masel ki marakta charang naba thoklingai chairakta Indo Myanmar ngamkhai gi border pillar number matpunithoi India romda meter chahum lom changsilaga yungshilamle Lamsing Maira Robin Hood laikidabagi mari rakshuba ningsing thoramda chingtam animakna ikai khumnaba utkre Manipur People's Bill 2018 President na SN3B naba takshilagani hairi Darchol village ki chief yauna miyoi manga police na fazin kibadu athuba matamda condition amata yaudana thadu u haiduna miyamna wakat khongcha chatkre police na chatha kiba thawongbusu yaninda ba phongdokre amasung english singani tara tareta Uttar Pradesh ki Gautam Buddha Nagar da chingnaningai oiba moongda siduna leiramkiba Pravish Chana misi thigatna nabagi damal CBI Lucknow gi special branch na case ama register tawkre